Pozdrav ljudi, kao što znamo Crvena zvezda gostuje u Njemačkoj ekipi Hoffenheima u okviru prvog kola grupne faze Lige Europe. Ovaj meč se igra u četvrtak sa početkom u 21 čas, a prenos možete pratiti na RTS-u ili na Areni Sport. Crveno-bijeli su pred vjerovatno najtežim gostovanjem u grupi. Detaljnije o Hoffenheimu i o tome šta Crvenu zvezdu očekuje u Njemačkoj odmah nakon intra. Moje ime je Stefan, vi ste na kanalu Fanalitičar. Ukoliko ste novi ovdje, subscribeujte se na kanal. Za početak, neki interesantni detalji o istoriji Hoffenheima. Naime, oni su dva puta igrali evropska takmičenja do sada, jednom grupnu fazu Lige Europe, jednom grupnu fazu Lige šampiona. U oba navrata su ispali. Zapravo oni su te sezone 2018-19 igrali grupnu fazu Lige šampiona kada su se sastali sa ekipom Manchester Citya, Lyona i Šahtjora. Završili su kao posljednje plasirana ekipa, osvojili su 3 boda bez pobjede. Dakle, ako se sjetimo, to je ista ta sezona kada je Crvena zvezda bila bukvalno u grupi smrti sa Liverpoolom, PSG-om i Napolijem. Crvena zvezda je uspješnija u tom parametru ako uporedimo tu sezonu jer je osvojila 4 boda. Naravno, pristalice Crvene zvezde će se još sigurno dugo sjećati te pobjede protiv Liverpoola koji je nešto kasnije onda i osvojio to takmičenje. No da se vratimo na domaćina, oni nemaju nijedan trofej na tom najvišem rangu takmičenja. Nikada nisu osvojili Bundesligu u kojoj zapravo igraju od sezone 2008 i 2009 kada su iz Zweite ušli u Bundesligu. Inače, vredi napomenuti da je Hoffenheim seoski klub sa negdje oko 3000 stanovnika. Suvlasnik bogate softverske firme SAP je mnogo novca uložio u taj klub, tako da su prethodnih godina beležili dobre rezultate. U posljednjoj sezoni su završili na tom visokom 6. mjestu i na taj način izborili plasman u grupnu fazu Lige Europe. S obzirom da imaju veoma skromno europsko iskustvo, po pitanju koeficijenta prilično su nisko rangirani i iz tog razloga su završili u tom trećem šeširu u Ligi Europe. Bili su protivnik kojeg su svi željeli da izbjegnu, bukvalno bomba tog trećeg šešira, i utisak je da koliko je sreće Crvena zvezda imala u izvlačenju protivnika iz tog prvog šešira, toliko i nije kod trećeg šešira. Šta vi mislite? Kakve su šanse Crvene zvezde u ovoj grupi? Može li Zvezda dalje? Ostavite komentar, zanima me vaše mišljenje. Kada je reč o nekom poređenju, tržišna vrijednost ekipe Hoffenheima je negdje oko 224 milijuna evra, što je negdje oko 5 puta više nego vrijednost ekipe Crvene zvezde koja po Transfermarktu vredi negdje oko 46 milijuna evra. Dakle, to znači da prosječan fudbaler Hoffenheima vredi oko 7,5 milijuna evra, dok sa druge strane prosječan fudbaler Crvene zvezde vredi 1.600.000 evra. Koliko je Hoffenheim zapravo nadmoćan u ovom aspektu govori činjenica da su samo u prošloj sezoni prihodovali negdje oko 121 milijun evra. Od toga su 56 milijuna evra iskoristili za dovođenje fudbalera, što znači da su ostvarili profit od 65 milijuna evra. Dakle, pričamo samo o transferima. Profit od 65 milijuna evra znači da su bukvalno mogli da kupe cijelu ekipu Crvene zvezde i da im još ostane novca. Poređenja radi, Crvena zvezda je u toj sezoni prihodovala 1,9 milijuna evra. Dakle, to dovoljno govori i ponavljam ponovo, ovo su samo statistički podaci što se tiče transfera, da ne pričamo o prodaji karata koje su poznate u Njemačkoj veoma skupe, o prodaji TV prava i tako dalje. U prošlom vikendu igrali su meč protiv Borussia Dortmunda na svom terenu, bio je pristup dozvoljen za nekih 6000 gledalaca, naravno nošenje maski i rastojanje je moralo da se poštuje. Ipak, najnovija vijest što se tiče ovog meča, dakle između Hoffenheima i Crvene zvezde, je da neće biti prisustva publike zbog nedavnog razvijanja situacije kako u Njemačkoj, tako i u cijeloj Europi. Što se tiče prosječne starosti ekipe, tu su poprilično izjednačeni, dakle prosječna starost je negdje oko 26 godina u obe ekipe. I što se tiče internacionalaca, to još treba napomenuti, Hoffenheim ima trenutno 17 reprezentativaca, dok Crvena zvezda ima 7. Da pređemo na analizu ekipe Hoffenheima, verovatno najbolji fudbaler u ovom momentu je hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić. Trenutno je drugi strelac Njemačke Bundeslige sa 6 postignutih pogodaka. Jedan više je postigao Robert Lewandowski, fudbaler Bayerna, ali treba napomenuti da ima i
jednu utakmicu odigranu više od Kramarića. Upravo protiv Bayerna je Kramarić postigao 2 pogotka. Na tom meču Hoffenheim je slavio rezultatom 4:1, ali da ne trošimo previše reći na njega, ono što je veoma dobro po Crvenu zvezdu je to što Kramarić neće igrati na ovom meču s obzirom da je pozitivno testiran na korona test nedavno i odsustvovaće na ovoj utakmici. Osim njega, na ovom meču neće biti ni štopera Adamsa, ni Kadeša Beka koji je imao slučaj koronavirusa u svojoj porodici i iz tog razloga mora da ostane u karantinu. Vredi napomenuti da ni bosanski internacionalac Ermin Bičakčić neće igrati na ovom meču. On je se povredio na meču protiv Bayerna, upisao je se u listu strelaca, ali teža povreda ukrštenih ligamenata kolena. Što se njega tiče, on će sigurno odsustvovati duže vremena. Dakle, od fudbalera koji stoje na raspolaganju treneru Hoffenheima Sebastianu Hoeneßu, vredi napomenuti Munjasa Dabura, Izraelac koji je igrao za Salzburg, igrao je upravo protiv Zvezde u toj play-off utakmici, svi se sjećamo tog rezultata 2:2, upravo on je postigao ta 2 pogotka za austrijski tim. Posle Salzburga imao je epizodu u Sevilji gdje nije igrao iz nekog razloga, odigrao je samo 9 utakmica, 3 pogotka je postigao sva 3 u Ligi Europe i prelazak u ekipu Hoffenheima je bio sasvim logičan potez. Nedavno je i on postigao veoma efektan pogodak protiv Bayerna, jednim lob udarcem matirao je Neuera. Taj pogodak vam zaista preporučujem da pogledate. Dalje Florian Grilić, Austrijanac, igra na poziciji defanzivnog veznog, dobar je fudbaler. Na istoj toj poziciji defanzivnog veznog igra i Samaseku, također bivši fudbaler Salzburga, također igrao protiv Crvene zvezde, bio je opasan na tom meču i na njega će Dejan Stanković morati da obrati pažnju. Pred sam kraj prelaznog roka još su doveli i Sesenjuna iz Tottenhema, dakle Mourinho je dao zeleno svetlo za ovu jednogodišnju pozajmicu. Svakako najzvučnije pojačanje uz našeg Mijata Gaćinovića koji je stigao iz Eintracht Frankfurta, svi znamo bio je kapiten tamo. Deluje da je se Mijat dobro uklopio, još nije izborio to mesto startera u ekipi Hoffenheima, ali vrlo je moguće da će istrčati na teren protiv Crvene zvezde. On je za klupsku televiziju rekao da se raduje ovom meču, da ima dosta prijatelja u taboru Crvene zvezde, ali isto tako je rekao da misli da su najbolji tim u ovoj grupi, da im je cilj prolaz dalje i da Crvena zvezda ima igrače da naudi Hoffenheimu, ali da sve u svemu kada se sve sabere misli da je njegov tim bolji tim. Što se tiče trenera ekipe Hoffenheima, Sebastian Hoeneß ima 38 godina, dakle poprilično mlad trener. Ovo mu je prvi angažman u Bundesligi kao trener prvog tima. Do sada je trenirao momke do 17 godina u ekipi Red Bull Leipziga, kao i fudbalere do 19 godina u Herti i u Bayernu. U nekom periodu je čak bio i trener tog drugog tima Bayerna. Nakon izvlačenja je rekao da se oni raduju učešću u Ligi Europe, da je to nešto posebno za njihov klub. Također je rekao da u ekipi Crvene zvezde imaju protivnika sa ogromnom tradicijom, ali isto tako izjavio da im je cilj prolazak dalje iz ove grupe i da mu je žao što nisu izvukli nekog baš jakog protivnika, ali da će onda sačekati knockout fazu za to. Deluje zaista samouvereno, vidjet ćemo da li će to na kraju biti opravdano. Što se tiče formacije, vidjet ćemo u kojoj formaciji će Sebastian Hoeneß poslati svoje fudbalere na teren. Nije to toliko ni bitno. Treba reći samo da su u Bundesligi igrali u 4 različite formacije na 4 meča, ali kako naš selektor gospodin Tumbaković voli da kaže, više se tu radi o rasporedu fudbalera na terenu, o njihovim zadacima. U svakom slučaju treba ih očekivati mnogo ofanzivnije protiv Crvene zvezde, igraju na svom terenu, apsolutni su favoriti, to pokazuju i kladionice, dakle tu nema dileme. Isto će biti interesantno vidjeti kako će se Crvena zvezda adaptirati s obzirom da oni igraju u veoma visokom tempu, navikli su na to i u Bundesligi. Sa druge strane Crvena zvezda u našem takmičenju u Superligi nema baš tu praksu utakmica sa visokim tempom, osim ako može izuzmemo derbi, mada čak i za derbi vidjeli smo nije to meč visokog intenziteta. Tako da će ovo sigurno biti ogroman izazov za crveno-bijele. Interesantan detalj je da 2 najskuplja fudbalera obe ekipe, dakle Andrej Kramarić i Gelor Kanga, neće igrati na ovom meču. Oba dvojica iz istog razloga, naime zbog tog nedavno
pozitivnog korona testa. Također, kao što znamo, u redovima Crvene zvezde neće biti ni Mirka Ivanića, koji je nedavno čak testiran negativno na koronavirus, ali mislim da je ideja Dejana Stankovića tu, pošto Ivanić nije bio u trenažnom procesu, nije 100% spreman da ga odmori ovu utakmicu, da odigra sljedeću narednu u Linglong Super Ligi, da bi bio spreman za naredni meč u Ligi Europe. Vidjet ćemo kako će to izgledati na terenu. Imali smo priliku da vidimo kako Crvena zvezda izgleda bez njih dvojice nedavno na derbiju. Ono što je veoma verovatno je to da će Crvena zvezda sačekati protivnika, da će igrati na kontranapade, pokušati da ih ugrozi na taj način. Veoma teško je zamisliti da će Crvena zvezda iz te zadnje linije graditi svoje napade, jer Nemci vrše veoma visok pritisak i prosto to će verovatno biti nemoguće. Još jedan interesantan detalj, mada uopšte nije bitan za ovu najavu, ali ću napomenuti, jedini posao između ova dva kluba je bio transfer fudbalera Miloša Antića, sada trenutno člana Dinama iz Vranja, koji je tada iz omladinske škole Hoffenheima prešao u omladinsku školu Crvene zvezde. I za kraj, volio bih da se kratko osvrnem i na ekipu Crvene zvezde. Dakle, kao što sam rekao, Crvena zvezda je apsolutni outsider na ovom meču, ali daleko od toga da crveno-bijeli ne mogu da iznenade na ovom meču. Svi se sjećamo i tog meča protiv Kelna, također u grupnoj fazi Lige Europe. Od početka je Crvena zvezda bila otpisana, a na kraju je završila sa 2 pobjede rezultatom 1:0 i u gostima. Boać je bio strelac na tom meču, pa onda i kod kuće. Crvena zvezda je čak uspjela da prođe tu grupu. Zaista vidjet ćemo, u tom periodu je naravno na klupi Crvene zvezde sedeo Vladan Milojević, za koga već sad možemo da kažemo da je legenda Crvene zvezde, s obzirom kakve rezultate je pravio, u kakvim uslovima. No, sa druge strane, treba dati podršku Dejanu Stankoviću. Ok, nije Crvena zvezda uspjela da se plasira u grupnu fazu Lige šampiona ove godine, ali plasirali su se u grupnu fazu Lige Europe, prvi su na tabeli i dalje. Deki nije iskusan kao Milojević još uvek, ali ima ogromnu energiju i samo možemo da se nadamo da će uspjeti da je prenese i na svoje izabranike na ovom meču. To bi bilo sve što se tiče ove najave utakmice između Hoffenheima i Crvene zvezde. Ukoliko vam je se svidjela najava, stisnite like, ukoliko nije, dislajkujte video. U svakom slučaju, ukoliko ste novi ovdje, subscribeujte se na kanal. Pozdrav!